ralthuam lama tuite thinlunga thi theilo F-14 Tomcat chu kumsomni nuwa ti nun le ani mela tun trum chu ennom lem chan mavarika achetlalai angmai mai nilovin atak takin van boruaka aron lim le zek don ti na ani chu F-14 Tomcat hi US Navy 10 kumsang kazakwa somsari panga atranginan mangtana Tom Cruise achan na ennom lem chan Top Gun a F-14 hi man ni in chak tak takin athoka thil ati theile a hei wang hian kumsang kazakwa somriat paruka tangkhan alar zual pha hle ani kha atul dana zira atha sik soi theite athok chak thei em le apian anal ema wangte in F-14 Tomcat hiam aviation history a mun poimo tak achan pha achan chin hi voin thlengin mitam takin soinuam an lati hle US long sipaiten kumsang ni paruka khan F-14 Tomcat zong an lo chawlhtir to a ralthuam le sipai lama mithiam tele atuimi te chuan an ui ema athok lai mu le ngei an be sei tlat renga be sei na sang takpo an nei nge hetiang ril ru an put mek lain kumsang ni somni pahnia khan ennom lem chan mu nom tak Top Gun Maverick ti alo chuaka he ennoma hian in thazo taka chevel zak F-14 Tomcat le Russia siam Su-57 ninge ya hriat anin machona mit atlai hle a atak taka F-14 chevel ni lo ma se atak taka F-14 lo nung le ngei ro se ti in mitam tak an out chua pha ngen na hial an siam zui ta nge ani ome heti taka mitam takte beise le du thu samram hi atakin alo chang thei thuai don ta ani mel le F-14 Tomcat thar thole ani thein atan April ni somni pariat sang ni somni paruka khan US Senator Maverick Act pass ani a he act hi Senator Tim Sehi le Mark Kelly ten na satakin an thlopa hausin apompui alangaya beise na sang taknen thlir mek ani House in alo pass ani chuan Secretary of Navy in Huntsville, Alabama a US Space and Rocket Center Commissioner F-14D pathum atir theidona tirmai theiturin Arizona a Davis Mountain Air Force Base a F-14D pathum hi aum saring to ani oma Bureau number po peksa thap ani to bok Alabama a US Space and Rocket Center Commission hi thona hlui hlon to da thatna ani a F-14A Tomcat F-16B Fighting Falcon le Lockheed A-12 Oxcart te po von that ani Maverick Bill anduana hian F-14 Tomcat en kolna sen so zong chu US Space and Rocket Center Commission in atum vektur thu tarlan ani a thona hi thar thole po nima se tun ma angin ralthuam cheleka chetlatir ani to don lo ti te po tarlan vek ani nei tu ni na hlan ani ma chuan Secretary of Navy me upoin F-14 hi a khoi danglam theilowang ti ani bok hetiang tak hian he bil hian du khirma se Secretary of Navy hian thona en kol dan ziana bu chip chiar le spare part pek chua konga thu nei na anei tur thu ero asoi tel thung F-14 Tomcat athole theina turin Secretary of Navy in spare part a pechuak tur ani a athok theita emlo ani po in thataka hun moi ani na turatan tal spare part hi a petur ani a ama ero chu spare part hi siam chu thar emo athar leiture mo ani lova US Navy in F-14 spare part an kolsa chau man tur ani ang ti ani bok he bil hi uluk taka han thlirin F-14 hi alo bera pathum tal chu van boruaga an leule ngei don ani mel hle Maverick Bill in asoizel danin F-14 ti nun len atan Secretary hian spare part tool chin chi ape chuak tur ani a mamo chin aya tam emo tlem emo apek chu arem lowang hetiang te noi ani dona wang hian thlona hi mi puite mit titlai tur le alom tu telung oina thlen tura athole ngei theina tan Secretary of Navy hian US Space and Rocket Center Commission hi hlokna lo tlom ngai pol ne na in rem na kong dap tura thu nei na ahlan ngei abe se om hle ni in mithiam ten an soi Commission hian aviation safety rules ang thlamin thlona hi ain kol tur ani a
pompui na tel lovin ama thuin midang ko da ahlan mai turla ani heklo airso atan te wantlang mu tura pho chuale seng hoi konga commission hian hlok na lo tlom ngai pol a tho pui remti ani mitam tak chuan US le Iran in kar boina kalmeka hian Iran in F-14 ani te chu ti chiat vek ani to an ringa US chau hian F-14 hi akol to an ring le bok US si chuan F-14 a chawlhtir then khatte chu uluk le fim khur takin alakol thatlata Iran hena spare part thon lu po alo ti to vek to bok kumsang ni paruka US in F-14 a chawlhtir khan atam jok chu man non theilo turin ati chia tlema zong ero chu museum da atan avong thathunga thlo non tir arem ti to lo bok ani a thlo chaka wangte a chuan rang em mai te a in thazo le aleu ziai theite ralthuam thaberber a paipon the awangte in F-14 hi alar hle a USD lawa chuan amang turam om chun chu Iran hi ani te tlat Iranian Revolution awangin kumsang kazakwa somsari pakuan tulama chuan USian spare part thon lu konga Iran hi sheka hei wang hian a F-14 thlona te en kol le thom thatna tan Iran hian tual cherman ruwa amanga a F-14 te a thlo tir thei trok ani ber US House in Maverick bill hi a pom vek ani ngat chuan kumsom ni zet nuwa US van bo ruaka F-14 Tomcat hi aleu le zak ngein arin ome